Ebi tugume yabigambo mu kasheshekera izoba aho yatshobora ngo arinzire biraro ryo mu kuchondoza kwa polisi na no mu kitongore echa Electoral Commission ngo hakuba bamazire kuyuguraho umushango ha polisi ngo hakuba barangirire takubekereza abo buhagizo buyabirayine okurwo mu bantu be twakabyikirize kandi twikiriza nabyo na necurunge cyo mu gishomurunge public izere yayirebera ubururo bumwe bukasigara inyuma ekikwereka incompetence ya Electoral Commission abo kuba warangira kandi ukereka muhato warangira ku ubururo kashanga bundo bumweto edo torabazere so iyo no warangira iroha ningo kabesingira hari cyo kurangira Kanshongeji Bushenyi District Police eriyo necondoza icyo gireho bimwe abiri kukozesibwa umutera ubururu bwa president na ba members ba parliament bwanyuma yo kutera karuru akagambwaho ukushangwa byatsabire umukizimbe cya Kizinda Town Council mu Bushenyi District. Abantu betombwitera abantu abari kugira ngo nibo bari kusharira mu Bushenyi tamwine yatakwikiriza no abantu bakwenda owetakwikiriza ngo arabo so Bushenyi neza kugira ubuzubu bw'amani especially Gara West nekwe ine candidate wa Hassan basabye baraba na candidate w'abantu ntwena kwamanyisa twabagamba ngakaruka Gara West karagenzirege obo barangirire tararire karuru bakamusinga nyowe kenyina rugamba nimwa Kizinda polling station nkiyo bururi 15 bahemera bampandikira 00 abasoma bakibakana kuyakaruka Museveni bamwe habahagizi batugume Boniface bashobora ngo bururu bwa mukuru wihanga ubu batondire twe barangirire wanyuma yo kushanga ngo bonde bukasigara yo butabazirwe kusanga twafuna amakuru mabikwa wanyuma yo kutwiba twasanga bakarukitu kasigire police station ya Kizinda bakasereshireyo kandi tukatera karuka president Museveni no mutuma gumwe twabedora kuma 90% Museveni yafuna ubu bitakire bwe twabasanga buserekireyo mbe twafino sasa kwango twarge twanje kugambe Museveni umuntu yakwasire bendera no musuma akibane sente za Museveni zatohorize akabona sozo mutama 15 ataburi cyaro basoma 13 Purani intangara abantu tukacera umukasesekare baza polling station zitwatera karuru konkani nyowe nko muntu nyetegereza yanje ni manyangwa karuru kona kuma katera nebinte bikatereza mu boxi byona bitwara district kongate ni intangara esahezi waza kugira tukasanga bururu buryo mu office za Town Council bucingirinemu tugume Boniface nashabe kitongore cy'by'ubururu hamwe na mukuru wihanga ho kurgeye bakataho mu nshongezi tushaba Electoral Commission rebo mu nshongezi erge Kampala bina office yabe independent na police rene koromurmo CID kandi tugisima bwe gukora na president Museveni kuro mu nshongezi za Bushenyi especially umukugambana n'urukuro bururu mu district ya Bushenyi andetashaba hine byashobora ebikwatirine n'enshongeji. I have had so many accusations of people's money or ballot papers, money of what, I don't know. But as long as I know we received all the DLR forms from all the 384 police stations. Polisi ya Bushenyi yahamye kikorweki kandi yamazire kwataho bamwe habari kujunanizibwa hababire n'abatezo bururu umwanya ogwo kandi okuchondoza kuri yo kugendo misho twaherize kutungaho nashi kwataho bamwe abari kujunanizibwa hanshonge ibyo nashaba bintu bateza akaruru umwanya ogwo kandi balino batuyambaho akuchondoza anshongeji tugume Boniface akatunga percentage ya 8 ho mukarura kahwire harukoregana na Cohen Champagne ho birayine percentage ya 8 obarangirire nko musinguzi gasha kwa Olivia na Sasra umurubushenyi ahabwa Tayari West.